Covid. Sa Sardegna in zona aranzu. Su ministro de sa Salute Roberto Speranza afirmau s'ordinanzia. Sa pa libertadi teniavamo vinzas ustardies, no che la mudia su ministro de sa Salute Roberto Speranza. Afirmau sa nova ordinanzia, da creare domini a 24 de gennaio non semus plus in zona groga, amus a essere in zona aranzu. SRT tenimus in Sardegna è de 0,90 imbe, più basso de meda regiones, ma sos valores han pompiau, po nos olare da zona groga a zona aranzu sun atteros, sun sos ispidales prenos po more de custa pesta. Tornamos a via sos zileris e ristorantes serraos, poden vendere bias a osa, pola o sumare in foras. Si pode girare da una villa satera solo in cusas villas pro minores de 20.000 personas. Non si pode girare in su cabo e lou desa provincia. Ana pode resire nessun pesamento sos in mona triballare, po necessidade de salude e po calchi bisogno preciso.